Mizoram Ramrite Venan Drone Mantran Ania Serluibial to MLA Pulalrin Sang Ralte Chuan Mizoram Police Kaltlangin Vireng Teman to drone angai to saka he drone hi Vireng to task force kuta hlanghal ania Vireng to chevel Ramriven himna turin he drone hi man ani don ani MLA hian tunha hian a bial ko sang sang afang meka ram hnuaya mun sang sang riak lut task force duty te man tur solar lamp somthum silpolin le sumfai engemuzat ahlan bok ani drone hi ala sengai lo tan chuan thalak na video camera thlok thei control thei tiila kan hrethiam olsamber ome thalak na thlok thei drone mangin is tuipui bial tu MLA pu ram than moe chuan ripui laka ram riveng him tu te puibom turin ma ala mek zela bial tu MLA puram than moe chuan abial is tuipuin kilometer somriat pakhata thui Myanmar aria wangin ven he kimvek aharsa achun enga ripui venga duty te pui tu atan athei angtok in ma ala ani nimin atang khan khuang thingrama triau luidung enfianan drone te hi man ani nimin ebrilism ni pakua sang ni somni atangin drone manga ramriveng tu tur te hi wangchia saikhum phai chong tuile farkon kai rang enfia turin mudbu nen anriak lut ani drone manghian triau lui dai kai tumte lui kalle ranvul bong vokle loite intlat pol aum le omlo te khi thlai nana man ani don ani heti lai hian tuipui ral group oime ten anlo ro man to angin khobung branch oime atangin rammutur rui thei thila boilo tur le tlangwal hrisel na tha mi somruk chuang min pete an thlanga bu chilukham hun lai le sixer kai olsam hun lai ani wangin khobung phc chuan hripui veng tur te hi thosilen engemozat an pe bok ani rammutur te hi tuipui ral group oime chuan atul na hun apianga le hmuna ko chu athein anin pe ani ati rammutur te hi tuipui ral group oime chuan atulani chuan atul na hmun le hun apianga ko chu athein anin pe ani tian soya India rama coronavirus kandin hun hi atholo chhozela virus lam expert ten anrin dan kan khum na em to ani hetu buat sai lai thleng hian confirm case singthum sangthum zani somsari le pasari kanom to a recover sangriat zali somkwa pasari omin dead report sangkhat somriat pakhat anni to a active case tu na hrivei katkol mekhi singni sangthum zaruk somkwa le pakwa anni voina hrivei zani sompanga hetu buat sai lai thleng hian mu chua ani to a thi pui pahni om to in dam chuak somruk anom to ani nimin lama khan hrivei mu chua sangkhat zasari pahni lai mai antling le a dam chuak zaruk somkwa omin thi pui somsari pakhat lai nimin khan anomani khovel puma confirm case noi somthum pani singni sangkwa zakwa somruk le paruk nam to recover noi khat sangruk zakwa somriat pariat amin dead report hi noi ni singni sangriat zathum somsari le paruk anom to ani China anming chiat na belcha tu omzela India le China hi ramin thren om fu lo tur shima khuanu duan po anima na le India in coronavirus awanga hetia kan buai chiam taka khan coronavirus test kit tamlutuk mai poisa crore engamozat sengin acha trawa chu India in nikhata testam takle rang taka result anei theinana amhalak na ania mase India state Pariata China test kit an manchuan result apek chu Spain result aipo achia ni in 5.6% che result dik apea Spain akhan 30% cho result dik apeka wangin Spain sarkar athinrim le ani kha ramdanga po China rapid test kit hi soiselna an nei de vek ani Indian Council of Medical Research coronavirus boipui tu top agency chuan mantlak lo ti in Prime Minister Narendra Modi hoin China lama thonlet le dan Andrela tuna chuan an thonlet wang to mai theibok ani India rama Chinese embassy chuan Chinese authorities te enfel puina thlap le Guangzhou Unfo Biotech le Zhuhai Lifzon Diagnostic te siam coronavirus test kits to Indian Council of Medical Research du anga siam ani thu atar langa India Chinese embassy thupuang tu rijong chuan India Sarkar le IMCR 10 China coronavirus test kits mantlak lo anti hi affair lo le hetia ansoi sel hi
poisak nei lo thak tak ani ti in India thiam lo achan tira China in medical supplies engemozat Europe Asia le Latin America te kanthon chuaka tu main ansoi selo ati Utfo Biotic China hian statement run chuin coronavirus test kit chu Indian Medical Research dudan angin kansiam anron ti boka Chinese embassy India thupuang tu chuan in soizelin heng coronavirus test kits mangtur hian professionals an ngaya product specification product mandan tur dik taka man chuan result dik tak ape chuak thin alati ve fana mase India hian China medical supply reng coronavirus kai hnoya dor atum to lauti asoi thung ani China hian Europe ram rang Spain Italy Canada Australia US Israel velin China test kits man tlak lo zia international news salang choi khopa an soi sel na kha an hmulo nge an haider ramdanga kanthon aman tlak vek anti hi do ta khat China soi om tak ani India mi ten man dan tur production specification rethiam lo tur khop angaya India mi thiam te an musit hi anal le ani tunai hian India le China inkar ti that tumin India point ma ala le ma se coronavirus wang hian an inrem lo chu mek lain thuthar dang alo thleng lea India National News 10 an latar lang mi lowa ngai ati thalo zual hle ani chu thil chu ka khriat thai chin lotar langila WHO hian engtiklai ma in ladak le JNK hi khoirama ma arin lut ngai lowa India ram ani rang thina tuna hian WHO map a ladak chu China ram chunga ada takul maile aser jinga amei ansoi angmain China chet na hmuna WHO alo lang ve ngal zela coronavirus thuruk an puangzar tlaya China an thupui ani berang chu American President Donald Trump hian hi achiang toka China avauna hi arei to hle ani mase Chinese Communist Party midmei ve ngai economy le chum donalama an masona atana mamo tu Europe ram then khaten US President hi 100% in an thlop ngam lo ni in alang ta riau mai ani India le China inkar bo rokhi achetwal tola Arunachal a anram in chua po boina anasat to te lulnen hian WHO chuan China ram chunga map a kan huang hian aksai chin ladak chu China ram angin aron tar langa India nen an inrina line of control chu JNK lam nai ladak UT ramri loka ada ani hei hian eng ang takin nge ngong anei don lo thlir zel phot ila Europe ram rang India le United States of America te chu Chinese Communist Sarkar do dal tur hian anin thurwal viau to in arin om hle thudika huaisen taka dingtla thin Donald Trump le UK Prime Minister Boris Johnson te nikhata po voitam tak international news channel a maini lo Twitter lama thuthar an nei ranga heti la hian international news te hian WHO hi dot soya an pu hau lo na in an ngai poimo to lo zia achiang in ahriata coronavirus mingatana COVID-19 ti WHO in aphu po BBC le CNN te hian englai ma in COVID-19 anti du to lowa coronavirus pandemic ti lirin an puang to ti te po hi lo thave mai la tin India hian lockdown a theina china a thla zalen ta dewa state ranga tangkhang mek te anmani state lama thiar hodan kong angai tu atana Mizoram po state danga tangkhang mek kan mizo puite an lo ho tran don meka anmani thiar hona turbas te po achung le kuta khoi theina lai zong te sanitize vek ani engpo ni se national news lam a in international news hian ngai ven a hlo chhotan khop maya coronavirus hian mihring natna mai ni lo enge angong e rainbow channel a hian ilo ngai chang sel don nia